Annette Bawumura n'umwe mu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Mu ijwi ry'umusemuzi aravuga ko bikomeje kubera imbogamizi abafite ubumuga ari uburyo bwo kumvikana n'abandi bitewe no kubura umusemuzi ndetse no kutamenya ururimi rw'amarenga. Ibituma hari abadahabwa serivisi runaka uko bikwiye. Communication iracyari imbogamizi. Urugero, umwana w'umukobwa agenda kwa muganga afite ibibazo. Urugero, ararwaye, wenda afite ibibazo byo kwishima, bya infection, ariko igihe yinjiye ageze kwa muganga ugasanga imiganirire hagati ye n'umuganga harimo imbogamizi. Ikindi usanga abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bashaka kujya gushaka akazi bakabura umusemuzi. Rero mu by'ukuri abasemuzi turabakeneye cyane. Serivisi y'ururimi rw'amarenga y'abasemuzi irakenewe cyane. Mu rwego rwo gukemura izi mbogamizi, mu ijwi ry'umusemuzi Muhorakeye Pelagie, umuyobozi w'umuryango nyarwanda w'abagore bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, avuga ko ururimi rw'amarenga rwakemezwa nk'ururimi rwemewe mu gihugu, rukigishwa ndetse rukavugwa n'ingeri zose. Ururimi rw'amarenga narwo ni ururimi nk'izindi ndimi, nk'uko Igifaransa ari ururimi, Icyongereza ari ururimi. Ni ukuri uru rurimi rw'amarenga rwemeje rwadufasha pe mu iterambere ryacu. Ururimi rw'amarenga rwemejwe kandi rugakoreshwa byadufasha gukemura imbogamizi duhura nazo. Rubavu na hano i Kigali niho hantu ugerageza kubona abasemuzi, ariko ikindi abasemuzi harimo abasemura ari ukwitanga, ariko abasemuzi bari profession bari muri Kigali, mu turere nta barimo. Mu karere ka Nyarugenge ni hamwe mu hasorejwe iki gikorwa. Ubuyobozi bw'aka karere bwemera ko umubare w'abasemuzi b'ururimi rw'amarenga ukiri muke, ariko ko hari gahunda yo kuwongera. Uyu ni Ingangara Alex, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge. Nabo ni abantu nk'abandi kandi bafite ubushobozi baradufasha mu iterambere ry'akarere ndetse n'iry'igihugu muri rusange. Abazi ururimi rw'amarenga ni bakeya, ariko twatangiye kuganira nabo ndetse tukanaganira n'ababigisha ku buryo umubare w'abazi ururimi rw'amarenga wiyongera. Ubwo wenda mu gihe cya vuba turaba dutangiye kugira abo dutangira guhugura kugira ngo nabo bamenye ururimi rw'amarenga. Nubwo ari intambwe imaze guterwa mu gufasha abafite ubumuga, by'umwihariko abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga, ariko haracyari inzego zigomba gushyirwamo imbaraga, cyane cyane mu bijyanye n'itumanaho hagati yabo n'abandi. Uyu ni Ambasaderi w'Ubuholandi mu Rwanda. Nk'uko u Rwanda rwiyemeje guhitamo inzira y'ubudaheza mu nzego zitandukanye, natwe twiteguye kurubera umufatanyabikorwa. Ni ibintu bigaragara ko igihugu kitagomba gusiga inyuma igice na kimwe cy'abagituye. Hakenewe uburyo bwimbitse bwo gushishikariza ubwisanzure no kubahiriza amahirwe ya bose, cyane cyane mu rwego rw'ubuvuzi no mu burezi. Ni ngombwa ko buri wese azanwa mu rugendo rwo kwiyubaka kuva ku ntangiriro, kandi agahabwa amahirwe angana n'ay'abandi kugira ngo ashobore kugera ku nzozi ze no gutera imbere mu buzima. Kuri ubu mu Rwanda abasemura ururimi rw'amarenga mu buryo bwa kinyamwuga bangana na 88, ku bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga barenga 70,000. Naho imibare y'OMS igaragaza ko ku isi hose abarenga 400,000 bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Ingabire Gina, Isango Star.